taulanga o mau taulanga. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua. Utulaina o tumatanga, matakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, utulaina o tumatanga, matakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga. He wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua. O kore ke hu whaamua i he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whatapu kotoa pe, whatapua atu pa me he polokalamani. Talangata e te au whai ki tua mama, ka e whahoko atu e tau polokalama ko ia. Whatupono whao ke whiawhini malo e tau mau e whiawhini pia malo e ngahi ngau e kotoa pe. Lawa ke whahoko mai pe me e pina pe he ke ngahi ngau e anga. Tau te kau whatahai i he whiawhini i he polokalama ko ni. Ki modolu ku mo o si lotoni ke tau kamata mo e polokalamani. Pepe whakatik mo tolu o te mo ki kau mai i polokalamani o ku atu e ma taitai le rei pe mo taitai loto ma whana katik mo tolu. Taim taitai pe ko whiwhia ke taitai le rei Paula Piveni Piukala i halaine Piveni malo tau mao e whiawhini malo e ngau pe mi tongana mo whiwhi hake e tu a tongana te atu ko ia ki he wike kahau. Malo pisalo pa malo ma fa mari ko le te bige u fa te be fatapu. Ko ia. O ku nge ulolongo pe fonua te ia hanga hi yangi pe fotutu me tau mo. Amanak fo ke fa va fa le ai raki se sini he moni te ka hau. Po tu ma inga mga fa ko ia. Ke alain le alain mo fa tonton anga e fononga e fonua ko
ka ko tu be wai be ngahi fo tu tu pare mia ki venu ngai tu ngo nu kai ke hoko ke ka minista mo ngahi issue la la hoko i he fonuani ngai issue ko ne trucks ko e me on hoko ngai ka nga api e grahi o bito ko tu be la he ko ngai jau ngai jo tau mai pare mia he ahon o tu e au ka pompong i ru mai no mahme e anga ai fo tu na ulawe fo ke ta programa po si o ku ai fo i dimensions ke toka nga ke pare mia aho pe mo tu ngai ai ne negotiation skills ai issue pe ko ni mo issue ko ke ta fa ko na ne afio mo ne tai fe mali e ngai me ko pe a kai nga tai po me ko no ku fi e ko fa fo ngai kakai e ngai pai pi pe mo ne fo tu pe he wai ke utui ko fare area o to ton ke fai ngata o tu to ton be ke fai ngofo ka pau te tau alain ki ha foi tau moa e ta kai ke ka mali ai o me ko o tu te tau wa ko to be o me lai ene o ke ka hau ki fa vai fare dia Ko e tō whoki he tainimi hanga koe ko ke taranoa kei, ko mō teu atu he tainimi ki he whakaawa ko ia o e wharearea, pia ko tui ko e taha ia o e polokalama i he wharearea mahu inga au pito he tau kotoa pe, ko e patseti, ko e lao mahu inga ia ko i ngā whoki ko o ku whai mau pe he tau kotoa, ko i ngā he ku whawhalalai, ai ngā hi langa whanua, mo ngā hi tau moa ngā ue e pure anga kotoa pe, kuna u hao moia, pepe he foki ki hono whakalere ko ia pure anga mo whanua i he paanga patseti o ku lava ke whakahoko aki me he tau goe ke he tau hoko mai. Whewhe lewa i ne tūnga he taini mi o ku i o geiku o si tuwhatu ka tingi motolo hanga hi reporting whakapatseti ke mō teu ai ke he polokalamape mō toki kamata pe he mōni te o toki tuwhatu pe ai ke mō toki sio ke taunga he patseti. Ko o te ke tuwha mai patseti ke mau tolu kau whawhawhonga. Kau kai pe a manaki e o mai o mana ma pongpong pe kai. Lo tonga weekend ni. Ke makatunga e awa e ai whare he monite. E koe whi kau whake ai mga whāko ni pe koe patset ko ni he patset mauinga tau te fito o tu ke hanga ngahi mea ma ko tau fito ko ya minista pa ko ngahi fatongi au ku assume be he pare mia ka ko foi ko mo xio e solo ko foi anga maheni ko tau sanga proven inefficiency ene kai ke mau haula lele ai pehe to kua ko aula te ko e ka minista BBC tape ki lava ko o fahanga i reform po fale dei ka pa ke ha taimi ke mahinoi ai fu machinery function fu machinery o mi o pot ka ai o tau toi fall back i peke fo yanga main ko ya e kia ko he taimi ni ai ke tau te kape he mama pe o kai ke tu yo fa poto lahi fo ke ai o me au hanga mai o e ngai mo veu ko ni e he Middle East tene affect ai price mau ngai vi ko ngai unaccountable ko ngai solar mo ngai renewable energy no force mai pe o for tu
Kau te ke naulawa na toria o account. Ko hai impact o foi winter pain ko ni ko hai impact foi ai o te ke fully functional o mea ko ke tokoni ke fai tutoni o ta fa ko ni ai trucks mai mahuinga ke tau sio loloto ke mea ko ni e ka pau o ku pehehe minister polisi ko fisi ko kau trucks cartel o ku na operate i fisi ko kau tonga mo ngahi ne tue ka pia underground ko ya ai o lahi me e ke fai sio ki ai ko fa am fuge ni afio ke fa ngata pau tau sila be to sio ke pal pare mai me ko ya e tau tai tokanga ke tuku noa i ko talo ne o hake issue go ne trucks me hiwango full tupu a o mai en mo i kai peke aha tau whainga tokanga mawahi ki ai ko tahanga naki mai ko ne sipoti ko mea ko kai ke hanga mahi no i ko kau taha sipoti ena na hanga whailo e pure anga o ilo hake o kai ko ngai sino le sisita ko ni unau to e tala no i peitua ko o kulahi u mea ia ke address he budget ko ni pea moe fonua kai lava ke whakamao po opo ai loyalty ai kakai mana tui ko sio ko lahi au pita whiango ngoi kau tamate ka mo kau tamata ko pare mia o hinga le leien ka ko o toi ko wanga be kau pe ko hai ne pe ko ha ane whakauto uta kiwene u mea koe ni he nai lahi u mea nega ke whakahoko whakalao ta pehe peha me koe sipoti ko notari pe allocate na to sirini ki ai te kei tō taha ke mensi nei whare area ku fitual whake ko ni suto ne koe oku ne tutu ni ai ko ha mea e loto ki ai a whare area koe mea e ke whai e kau minista ka hikai ke whakamore ki ha sirini ka ore o ko hiki nima ki ai ai ulahe u mea ke whahano whakalere i o tui to ton ke o mai ko te whoki pene e solo ke mer ta whaatano kai o mai u issue pe ko ha ene perenges mo ene whakala mo ene tai whakalao o mai ta no e funga te pire ke ngari ko kakai mama ke uhinga le reiga ki nau tonu e nau mao he ko fai e ngai fai tutu ni ko kakai ia hange ko uno ko ni me poate uhila na mauhanga foke o strict au pito e hono monitor ai poate ko ni ko ngake nau rake ngahi mea na fe mau ke nau whakapapaui ai nau whakako whatongia pia moe whakapoto-potoi ai whakamore ko nā ko o vare au pito whanau hake ko hike uilai ake se ni te tolu nima ko ko pese te tolu nima I'm not too sure ka ko lahi u me ke toki o ko whanonga wha pe ai ka ko tui o hake u mea goni e patseti o hake i whare area pa o wheitu ui o ko tui o whe mau ke tālanga i ai a ngahi whotutu wani ke pureanga kai ke taki mai pesoro. Koe e hange whako ia e pipeni ke whaatala noa ki ai. O ki awhi mai ki he ekparemia hange koe ako ke whaatala noa ki ai. Ko ai e ngahi issue mahu inga apito hange o ku mahu inga ki kakai e whanua ke nau ilo ko whe ai wheitu uktu me ai pureanga. Pea me tuku hau ko ia o ku whakamoreki ki he ngahi halanga ko ia.
Pe hange ko ia ko ke whakatala noa ki ai, ko e tau patseti e ha mahino ai, ai ngahi mea kotoa ko ia, ko whiia halanga whanonga o ku whiri ai ekpare mia pea moe kabineti ke tau whanonga ai i he patseti ko ni me he tauni i he tau ko ia ka hoko mai. Pea mo ngahi palani ngā ue loa ko ia ku nau palani ki ai. O ku iai ai mea na e hanga e he ekpare mia ko ni o tiklea pea ku mahu inga abito. He ku tui mahu inga ai ngahi whakaukau ko ia ke ne tiklea ke whai mo mahino ke kakai ko whewhe tu unau tu uai. I he press conference wa mui tahana e whahoko e kpare mia, nā ne tiklea ai ai whakaukau ko ni. Ko e pure anga ko ni o ku mau tukupa ke mau ngā ue whakataha mo ene awhio. Pea koe ngā ue ku mau whai i he pure anga ko ni te mau ngā ue whakataha mo ene awhio. Ke solo wa inga he mea kotoa pea ke mahino o ku mokoi ene awhio ki he lere ko ia pure anga pea ko tiko ko taha ia ai mea o ku tiklea mahu inga abito e he ekpare mea ngune o stala mai hala whanonga i he press conference mahino ki he kakai e whanua ku ai mo e mea taha kune o sihanga tiklea mai i he ongo ngune tiklea whukina iai ai mea ko e deep sea mining ko e keri ko ia na e pehe ngai pure anga ko ni wahala ko ni ki motol porque pure anga ki mu atu ai na tau whamo oni mo e ngai pure anga muri ngai kautaha muri ke whakahoko ai keri koe ni a deep sea mining i tongani ka ko wakai ke ongo ku tiklea hai pare mia i he ongo ko ia ai APC pe me muri o ku ikai ke tari e tonga ai deep sea mining i he tau potutahi. Ai ko ngahi isiu la lahia o ku mahu inga hono tiklea pe ku amanaki te kakai piveni mo ngahi mea ke pe o ku unewesia na unofo ke hanga e ho tau pare mia mo tau kautaki o tiklea mea ku tau tuu ai ka tau mahino kau hange ku tau TT holo pe ko ke ilo pe te tau i he tafaaki koe o ku fefe ho wakai ki ai e piveni. O mahuinga foke alfa tabengu tu me tu hue solo. Koe. Tau kau ia he mea o mahuinga iau iai. He o ku lahi pe mea, o ku lahi mea o ko ngo iau, o ku kei misinform pe kakaia. Ta pehe hange koe lau koe lisi. Ai kele ai tui i he no o ni mavalu miliona. Koe. O fumea ta tau pe o whatonu hea i mai me vai, ta ha fumea ta tau pe o whakauhinga keke. Koe. Ai ka koe fumea ta tau pe. O kai no. Pe ko stroa taun, pe o kai ke stroa taun ka kai no. O ni mavalu miliona. Ai ko si o ko whakauhinga, ko hinga kulawe kai he wai na wheka kei. Pe mo lau koe ne deep sea mining. O koe ke hinga, o koe ke whaha deep sea mining i heni. Kau sponsor e tonga, ai kau taha deep sea mining. Kau koe whamatala koe na o mai he tau kōsi. Koe deep sea mining he waha he international water. Kau pau ke iai sponsorship. Ai koe sponsorship. Iai whanua, ai kawa nauru, kawa i motongani. Hange, koe whai i taine mike mea koe, te tatok tala noa kea mui. Ka koe whakarea koe pehe kai e whaha deep sea mining. O kai, right now, ne kai ha deep sea mining ia ke explore ai potutahi o tonga. Ai koe o ego kisi o mahali no haka mea koe ni. Ke hange o ku tu e fe hanga i moe ka kai ke pehe ia. Una ta no pe na he isi u ke ua ka me te tau peta. Ai o ko ku hinga ku ta no he pehe ni he ku ata mai o pehe na hanga he minister fo no ku osi. Pe mo pare mia ku osi o saini a tongani ke deep sea mining.
ai foi me agora ko ri mai ko tai mini ko je fa tipsi mining to kan o moni ko je fai ka hange ko foi statement ko ne hanga o tamde foi me agora fa e pare me ko si o foi me que o kai ke age pe ko no tu aquí le tio to wa e de bavalu miliona ko foi matai fica pe ta una sio que aí ka una fa tonu rea i kehe. Ka koe at the same time koe fumea ta tau pia, Ai ako, hei ilo, ka koe mau ia koe aku, mooni pia nei, koe mea nei whaka, he nau kau au ia he taiwhi e maari he kuwhanongo. Nei alo ai minista koe whanua o tau ko o sign up. Nau kau au e no hake issue ea, ke o mai o rakta no i whare area, Kana sign up ai ko me kona foki mai minista ta mai o ko ha talia te ko me na sign ai ke o mai ki tonga ni o fai ai tipsi mai ningi ko na ko sponsor e tonga ai kautaha ke na o fai ai tipsi mai ningi he international water he vaha o Hawaii mo America lai Pero how accurate is that? Ko ye tau mau do ki ai. Ka ko pehe ko he pare mia ko ye faha. Ha tipsi mining tongan. O mon be ko ye faha tipsi nei kai be ga dai me na faha tipsi mining ye hen whakau ngai pore anga koe. Ka hange o ongo ia tu ka hono wharea i mai. O hange ai ke pehe wai positions against or versus her previous positions. Kau kai be. Toia. Ko tu imagino pito ai whamatala. Pea ko hange ko mea ko o mai na tikai be, tikai ke whai ai tipsi mining i tongan. Pea ko tu totonu pe mo statement ko o mai he pare. Mea maharia pito foki. Ai taimi o mai statement ko ni. Hange ko whakatala noa ko ki he 5 miliona. Ani ko na e whai ai whakiki ko ni i he tālanga ko ni he press conference. Ka kona mo oni foki e piveni oku toko lahi taha ka kai whanua. O kake nau te o mai na to alo kumi. Kake nau te whema na to ke hakautaki mo ha kabineti ke tala mai. Mo alo kumi mai me ako lau pa mo kumi mai me ako. Me be una whema na to ke nau whegi atu. Na yaha no ai uhila o kumalu ia ke kere na afio o kunima malu meona. Ko tari mai pe mai io pe ikai. Ka ko time poko mai ai pepa ko me panke o ku stapa i mai ko na ni malu meona he no. Pe ko toki lo are vai ta foka matala fo mai me. Ka ko tu i mahalo ka pau e feinga ka taki ke na o mai pe simple answer ke kakai. Ko nga he ko to la hita hai he ke na fu na to te fe kumi holo ke ha. Ko na fe mau bena dol o gwa me be he o ku io po ha me ku na kai ke tala mai ke ilo he kakai po pena i kai ke ha me behe ko ha me na mo lo yain tala mai ko ke ha ni mavalu ka ko na ni mavalu ka ku ai pe no mo ni ko se pe ke no fa matala i maria pito ta ko hinga pe ke me ko e pe ku hinga pe ke malu i moi collateral mo me ko ya ka ku unga ta ta pe mo fa le ko ni o ko mai pare mi a ni in term of Tonga we have not approved any deep sea mining within our territory waters. Ai unga be tika ke approve ha me e ke hotau tahi ka ku na tau beta to sai ni ke fai nga hi vai fonua ke he ka mari apite te sio ke ai piven. Ko o te ki follow on pe he me kon e ai no kon e tonga pawa pe mo lisi ko ya ko ye hanga he tu ia fe ia ai lisi ko ho no kele he TPL ka ki hanga fe ia na imagino i pe he tu i ko lisi ko ya i wafta no bo wafta ni ma na ngau e kia ki na kai ke ngau e ka ko lisi fo pa na ulanga pe hoko lewa ai se ti go ai me ke malu ya ke na no Koi make sense pe ia
Ko tui ko isiu ko o ton ke fai ke tokanga. Ai foi isiu ko hono sapulisi. Ko tok sapulisi pe ki muini ai konga ko ia ke langa e fare ko ne meiteki. Ko spaka isiu ko ni he taim dai tufa tua e ai tohi whaafi ko ke hufi. Aia ki au ko foi konga ia foi taha ia mea o whakala loto mamahi ki hene afio. Whahau ki hene afio. A ene ilo hake na e sapulis pe e he minista fonua pe pe mo kabineti e taia hane ilo ki ai. Aia o sapulisi ai konga ko ia ke langai ai whare ko ne meiteki. Ai ko lisi he tipi e la me ne afio, fie marie pe ne afio ane. Pau ke inteki pe lisi ko ia. Ko foi sapulisi. Ai ko foi me e un espaka loto mamahi. Pe mahalo ka pau pe na na nauhanga o tokai pe whakapapai. Pe ofai. Pe iri fiai. Ke nau ai be haki whakakakala. He koe lisi ai pure anga. Ai aki au koe mea e whae ai loto mamahi. Ai ne afio. Koe kai ke ngata hei kai ke consult ia i he lisi. E koe ia e stakeholder. Pe toe insult ia ake tola pe taha he tau. Hangi hafi e mata poto. Ai koe me e ko sio ko isiu ia. Ko isiu ia pe ni mavalu. Pe ni mafā, pe tolu noa, pe ua noa. Ko isiu ia. E koe no ko toa pe ia ko pau pe ke tā. E ngahi e kai eu tui ko whainga setting ke pe most likely ke kai ke lava pe pa pangea al me kere ai o kai ko foi reality ia ko foi iri fia ia moni ko foi iri fia moni ai ko si o ko foi dimension ia ko ni e na ma pe lo to lahi ke na o whakahoko ai whakakau kai ke koe o whake pe whoke tau lau koe ke kai haa. O ku toki kovi pe no mau. Ai ko ki ka pa ma. Ba u le ko kai haa. Ba ke ma. Ba ke u ia ko kai haa. Tala e ko to bonu. Piveni ka taki hoko ma o dai u diske he pe ka go ti mahalo ta tu kan ke whamau anga ke hu ke ai umea ko ia ko nga ka taulawa ke tau sio ke umea mo oni me he whamau anga hane asi mai upepa ko ia a tau toki hoko atua he ko smahino pe ai palapare ma ko ni pa guai pe tau whatu amerie ka hangi ko mea ko nai whahe pare mia o ku pure anga ko ni ma tuku pa ke mau ngao e wa ofi mo tu ipa ko tau amanaki pe ko ngahi mea ko ni o ku whaia e ta ai mamahi ai tui e whai he pule anga ko ni hana whatongia ke hele rei taha ke solo i ho hange ko e mea ko ni mea ke ai te nau ngai ma wāofi. Ko e ka kouloto ke taki unu mai moa ki he hopo, ngahi hopo ko ne kau whafofonga. Mahino pe na tau ngata whoke hopo ko ia a tongatapu mahino pe kune halaia, pe au kune o swahua ne tangi, ki he whamauanga tangi, ke stay e tu uni, ke ua e to'ohono sea ka orewa ke ose ne tangi. O ku te ki mahino mai, pe me he minister ko ni e moi tak mamata, pe o ku ne whawhisi mi hano lakanga minister pe ikai, kana ia pe ki hint na e whai he pare mia i he press conference ko o si, o te gege ne mau, na e whehu i kiai, pane pe heu te gege o mau ha whawhisi, ka ko tui ko si tofa e he minister pa anga e hala,
pe wa manaki pe he ni hi ko ia te nau halaia ai ko ku wakai ki ai I he me kona ni me ke I he press conference o ku ai pe ni amanaki frafisi ai minister ko ni ka ore ke mahino ai ola ne tangi pe to ki hoko atu ai ko hopo hoko pe ko hopo ko ia Daniela Fusmalohi ai ku lava foku mai hopo ko ia ai ko minister eni o savea kolo fa na tula fafofonga eni o ewa tataha na ma hoki fa mari ke wakai ke hopo ko ni piven I he lotong ko ni ai fa o si mai ko hopo pe kai ko eso na ku ma u hopo kakato he hopo ko ni kai ke ko fu fo I potutaia o ke ko awia ko sio ne kai ke ha case there's no case to answer I he hopo ko ya ka hanga pe foka he ka mau entertain ai ngahi case mahalo pe he anga I whakaukau pe hangeha fishing expeditions ke ai bena wal bek ma wa me ka ki au o na tamuto he hopo ana o se me ko fo ya ho tol o fo ya ho fa hanga de fo ya fa hono falere hopo ka no fa kau he o se ange ai fu hopo kai ke usia o ka substance ka mea ai ko lau ko veve he ko he fa tano ko tu pe ko ki fa tano ke mando na fa ilo ko bribery he wa fe watolo he o si ko pa election ko time ko ku hinga ya ku ya ko time na o mai ai ku tikite o mai mo o fa mo oni na ku lava pe tala pe me ai te ke fai ho poia te ke fa fe hu ya ko veve pana ke o si ilo pe na ulawe te me ko ni ko veve pana ku foki le ko tai mo le uia e hopo ko fotu ke fa mau ko ya ke tu ansa ko veve ka hange pe he pe ke hange un entertain pe ke tuangi pe ke fa hoko o sange fu aho ga hoye tolu na mau hopo ai pane toki tala mai lewa ko veve ai ko kuhinga solo he I whakakaukau ko ia hange ko anga I whakakaukau ko ke whai he kau wha mau e na homoeka ka pai o mai hake isi ka au o pau ke rak asesi a meriti pe mai ange a mea ko whai ake tuku aki mai ange mo ne whakamoni pe kousio I he ku taukei ko whakamau pe waha mea I ke hopo he ko inga ko ke wako lao ko ha loya ko ke ngawe ko ku bread and butter ai ngawe I fa mawanga ka ko lava o tala ve me ko ke ve rocky instance pe aga ko inga he face value pe ko anga ne kau ka pau ko atunga ka pau ko ke na lava na tolo tala ki mua ke ko kuia peo ke he tauhanga whakamore ke waste of resources. Whakamore ke fupaanga, hono administer kau ngā aue, pe lere fu hopo. Ko ongo fia ongo loea ko ni o ko tui tena tatawa te taki wa mano. Or even more. Ai ko kusio ke fu resources hono sensationalize fu veve. I cannot understand it. He ko whakamoni solo, ko whakamoni. Ko hopo I ko po hiva, he ne langa I wafu. I a wha,
ki moa he whiri koe wafe ua taha. Kono hopoi koe ia, hanga he whakamau o establish na ngawe ki e pōhiwa hono tuunga pare mia ke ne whekau tai whakalao ai Port Authority ke naulanga i wafu. Pane hanga ngawe ki hono tuunga koe pare mia ke ne whakangofua e kau ngawe ke nau ngawe he lockdown i koni lotonga lere koe lockdown koni COVID. Pane hanga he kau whamau establish ko uhinga nei whaipehe ai ke hufie ai wafu ki mua he whiri. Toi hanga he whamau establish pa et miti peke ai whafufonga na ne kore ki he kainga ko a whaho no hufi ke nau manatu ia he pepa paloti he koe ngau e koe ni o langa i wafu koe ni ngau e nei whai me he pureanga. Katoa sole umea koe ai koe pehe koe worst case scenario ia. Tara mai pehe whamau o kai ke amount ai mea katoa koe ni hoko koe ia. Kai ke amount ia ke bribery. Whanau solo. Kai ke amount ia ke he bribery within the provisions o ki foi kupu o uataha. Koi. Aia koe ku poinien, koe os, even ka pau nei hanga he minister o whakamalohi e potunga ue, ke na o tanu e hala e ua. Whakamalohi ke o langa i ki holo, evacuation center, ai ki kolo kako tonga mama o whea. Pe koe, tufa koe ngai Starling koe, ki hapai mo wawa mo ewa na whaki mai koe. Even ka pau na ni hanga whekau i umea koe. Koe mea koe whakamatala koe ai whakamautangi o koe so koe case law. O kai ke amount e umea koe ki he bribery. O kai ke pehe mai i he context pe koe meaning of for irea koe bribery. Ta mai i he provision e for ilau whai e whaka ilo. Aia koe kuno whakosio. O koe kai ke wa manaki au ia pe koe anga koe e whanongo he hopo. Tau whakatu atu he Clive ai ngai poini me he hopo koe ni. Toi kore mai wha mau e ke ne hanga seniange ai tutu uni me he loa reporti. Ai kumahino ka te au kai ke awe aia ke ngai hopo koni o oswhai. Ka ki au o ku wāhenga le re ka wha mau. Ka mau inga e koe ka au i sio na te toni ke nau whai na homo e ka. Ke o atu koe ke isi nau look up i he ngahi loa report koe a tonga ni ki he ngahi case i simila. He koe hopo koe ana o si whakakau pe taha kotoa e mo ua he whakamaulahi. Nai tuange he whakamaulahi. Pana tai whie maaria e loa pa mo kau whaila aho koe pa nau tangi case koe toi tala mai pe he whakamautangi ai mea ta taupe. Aia ke au ko se tolo case koe tala noa mai ko ha wafu, ko ha hala, ko ha holo, ko ha whainga mea ki he public benefit. General public. O koe ke amount o mea koe ke bribery. I he context e ki lao o electoral act koe koe atongani. Aia koe mea koe whakawhihi a i. Ai alu e kau whafufunga o whakatau e kakai mana wauti. I he uhinga une whaki mea directly ki he identifiable elector. Ai ko alo to ato hao fo hina re mani pe au kore atu. Pe ko ato hao tola te au pa au kore atu ko tola lima. Koe mea i o define he tau lao o bribery he tau electoral act. Koe bribery. Koe ngā ue koe
ai kau politicians ke hono whakalere i o e hala, o e whakalere i o e holo, o e whakalere i a pilau tohi. Ki he benefiti ai papiriki, ai kakai. O kai ke lau ia he lao koe ni. Ai ko poini ia, entertaine fui hopo koe ni, ka was fai tutune whakamau. I won't be surprised. Ke a uko ke os koe mea, tara mai ko os fai tutune ka whakamau tangi he similar case. Ka ke whakautanga koe ki ai. O si maharu taki ua manua te o kauloea. Hono entertain. Piveni fefe ka pau o hake mo case ko ia ko a hopo ko ia a tokon pare mi ha taim ko postei. I taim ko ia na nau tufa ngai tanke vai me he meitek o ave ki he ngahi wā ki he wā he ngā ko tokoni ki he kakai ko prokalama ai meitek. Pea te kore mo e nau whiri ke whiri ai. Pea na ke tari he whamautangi ia a ene... Pea ngā na e halai ia. Ai ka hanga o whamalala. Ko tanke vai ko mea o whaia, ko kiftia. Na e receive ia he kau ileka. Na e ngahi apia na ave ki ai, ko kau vouta ia. Tala mai ange hataha na ne receive hala pure anga. Mari. Ko hai na ne mau, ko hai na ave gai hawaf. No specific elector. Identifiable elector. Ko winga na fihi ai tokon pare mia ko ya. He ko kifti ya, ko tanke vai. Tanke vai ko na receive ya he toko taha ko tama vouta. Ma uia hono api. Ai ko no ke he ia. Ko wafu ko hala pure anga ko holo. Te ke lava hata haya hao wha moni mai, na o ange he whafufunga e ne fu wafu. Okay. Aia koe... O kai koe wafu e koe a maha toko taha pe. That is for general public. Public. Aia koe ngahi satellite koe ni Starlink na e tufa koe ni he programa e pure anga i e ua mo wawa o mo haapai mo mea na kai ke avea maha api na avea ma ngahi kulupu na kai ke identify pe hei, eh? Avea ke ngahi holo whakakolo. Ai o ngā ua ki he general public. Kai ke lava he whakamoni o kai ke lava te tata koe hopoea koe whailoa koe talatala kipe mo tua e taha. Koe hanga ilo. Koe nā mai peo tala mai e na opinion. Koe hanga e na whakaukau. Nei toton ke na hanga na o kapana na loto ke kulu e fo i mea koe nina na o mai ha taha ko ha vouta ke ne hao wha mōni na ne mau ne fo i Starlink. Nei wanga fo i Starlink maana. Ke hake ko tanke vai, e ko pau ke identify ha vouta ia. He keisi peheni. I he provisions e tau ki lao, e toki mo ua pe ha taha, i he bribery, ka pau ko ne mea o whana receive ha taha. Ko ai ke receive he fu general public, ta hei kai te lava kau ngau kau politikare a whakalere i ha mea whakatokolai. Ai ko hange ko ni, ai ko whakatātai nei whakarea ko he whakamautangi. Engari vare, ka pau te tauhanga whakailo ha taha, ko hane hau o campaigni pane pia kau ka huki wharearea te hanga tuhifo tex. Te hanga tuhifo totongu ila. Ngari vare ia. Ai koe wharea e koe he kau whamau. Ka pau te tau ai e mea koe ki hele rei whakalukufua e kakai ke tala e koe praipi. Uhinga e koe ku whamadalaso. Mahino pito. Ai foi ke koe ni mau whakaukau tu mai tolu mo toko lahe kakai. Na e tufa e tanke vai o latu pia kore mo nau whiri. Pia na whataanga e sea koe ia o postei. Ka ko hinga ko ne whakahoa magai pakun toki mahino i ho whamatala koe ni. Te ki whaloloto ai. Na kai ke mau e fuafu ia ato tuha api koe wafo api koe ia. Koe fuafu na tu pe ia i he fukolo koe ia. Koe wafu ke tau ai waka mo ngawe ake kau tau tai hataha pe kene ngawe aki. Koe lewa ke
ke mo ua ia I he kupu ataha ko ia tau lao primary. Aku mali apito whatara noa ki ai. Ai kone tu ko ni piveni ho whama apopo ki ai, ko tu ko ia na ke lava ia I ho waka o. Ne o tok tala tu ni, na ke lava ia he whailoa mo kakai ko na o ma whamo ni, pe toko taha ko na hau. Ke na whamo ni o ku na whoaki angi ha starring ma taha pe na whaitanu hala ma taha. Oi. Iyo, ko lau very clear, ai tūtōni e kau whamautangi. Mantuko e toki ririu pe tūtōni e kau whamautangi I hatoe whamauanga maalungangi. Koi. Ka koe whamauanga koe niok maulalo I he whamauanga tangi. Ai u. Koi. Na mahina pito ia, kata ki hoko mai mo ai kone tuu ko ia, koe hopo ia na ke ai ko dina lere. Ko ki loipa ko te hopo hai o tohe I he ngahi hopo koe ni he primary. Ma koe hopo koe ni mei e whafonga mi hapai. Ongo whafonga koe ka ko tuu alui he halafononga ia ke hei a ku whailo koe ia toki hau ia mui he taimi whahoko ai. Ata ki hoko mai mo ki he hopo koe ni a auk te ahi update o hopo koe a koe pea mo e CEO malolo koe ia o e malai wapuna. O town. Iyo, sol nei toi ui ki hopo gaya nef. Pau whetongi nau e loea ki a Stanton mei Australia. Ai au nau whahu mai nau amendment ki he nau statement of claim ki he nau whailo. Beau nei toki emaili mai behe po koe pa whai hau poe ata. Au ki lau I whapea kai peke te aha mea e ririu ai. Koe makatunga koe whai ake ai tuku aki o kunau kei pipiki pe ka kona mo ni solo koe. Hake foi e a unau pipiki ai. Ai tau peko foi loi, Pea mai whakamau Iyo, pako e hafu e mea, pako mai koe a meni koe te haku tari, haku statement of defense. Kai ki te whie whakamora haku taimi haku te tari at ki he nau statement of claim. Ui e koe hopo ka tau hopo na toro. Again solo ko tano mea koe ya, Ai koe fui dimension na tau pe na anga whatonga I eksio. Ke kai ke whahe kau whamau e nau homemaker. Ke nau laki o mai e keisio a ses. Hange ka te aue koe toki o mai pea, pa toki whakamatala pe koe mea, pa toki mahal, pa toki o ia, toki sio pe koe. Ka ki au ne totoni ki aha whainga situations o nau o mai o laki. He koe tau pehe ka pau koe uhinga e alu whareha. Hopo ki hono pursue justice. Justice for who? He kono mo ni ko pula I pe mo te tatu ko hopo ko ni ko mau tai ko ma fange lai pe ko no very clear pita ka lao I qualified privilege he te whakahoko to whatongia he tuunga ko minister ke te advice kakai ki mea tonu hoko ki he accountability o ngai public enterprise. Kono suspend CEO o public enterprise. Pe fehu I mai he press conference I he interest o public. O ku kai ke aha me ai ke ne hanga whakangatangata I kita ke pe ka pau o ku alo I kurea o hoko ko defamations. Ke ngari ko ve taha o suspend. O ku kawa ia he lao ko qualified privilege ia a kita ko hoto whakahoko hoto whatongia. Ka koe ni, ko kure na whai eni, ko kure na whai ka pate ke whoki peke ke press conference ko ia. Hono eke mai puka hawa tangu. Ko CEO uro tonga suspend pending investigation ki he alleged misuse of power. Kai ke utoi I repore I tau puka hawa misuse of power. Kana I tok dismiss ai me nie o ka topa. Tok dismiss CEO ia
I November, he misuse of power. Pako ya ilo pako ha uinga kwa ai hopo. Ayo mahino ka jau ka awe fa ma ya ke foi full story pa mo ga mo ni me i press conference. Fai ki pe ya allocation i he loto ita malices pe mo o me go tau fa no ai ai lau ako. Ai ko foi ile, sio ko foi ile ai na o fai logo. O vai pe ku to ya ku ya mal ko ai pe toku ke pe fai lo ministra fai lo fa fofonga ke hange ata. Ka we ne to ilo na tu nu sibi vai na dorbe mata batagi Ke tu fu ko ta fononga mai ko ai ko ne a mai ko ki ahoni. O mahino ko ke foi hopo pe ni e taha ku ke o ku mo ke I fare hopo ai. Lere me foke tau ko o si lahi ai ina na u fai ngahi I whamatala ko ia ko fai mo lere u hopo ko ni ka ave ko puke whakahu ko ki alongai po pula. Ko ngahi u hopo lahi ko kautare kita me ha. Ko si o ke hange ko whaasio fai waka dai mi ko technology mo mea. O sianga koe mea fute holonga ngana katoa kakai mea kei lue mai peia koe peke aha ne wesia anai a e piven. E unga koe uhopo na koe na tau tala mai koe I he tau ko osi e puke koe mo mea he tamai koe fu o tu hopo pe ku fiha to whailo e hai he umea. Koe ni kua mai koe ni koe ni he fu I mo meniti koe ni toi pe koe taha peia mo kei. Ai po I taha ka ke tala mai koe ku ke pipiki pehe e a koe ke hana fu pao ni o na ia. Ko ya mari solo WhatsApp follow hopo ko ni e ko be ko ni ai ko la ko me ko hopo ko to pe na fai lo ko ha pe fa madala ka ko e o tala no ai mama fa que la pe pasigareti ko te ke me ni ka ke ta te ka pe da do solo he ko ngai hala fononga pe o tu I pe au na winga pe ke hoko pe he ke tawa ko ai ke tawa nga fatoanga e me te lolo toang o nei kai pe ke a fainga me e ke fai aki ha fainga loto tau fehi pe loto o fa loto kovi tau fai pe au he tui ko le leita haini ke fonua kai ko au kai ko le le ma ko ke ku me ko ngau ko fai ko le le ma ko le mai fonua ko tau ka ve ke o ko ilo ya uya ai mafa tuki o ko mahino pe ka te au ko ilo ye ai a fe hola ka u fa fofonga ka ministra ko ipe ko ngahi hal fononga pe ka ke au ko matiu teu pe so o ko mateu teu au ke take up e umea ko ni he o ko toi tai toi veua ko hala fononga ni tene taaki mai ai umea ne kai ki tau ilo tato te fata tape solo ki he mea ko ne fa mauanga he mea ko na pita hopo ate na I kai ki ha fahinga iwol po ka fahinga palani po ka fahinga pana kai ki fai ai ha fahinga loto malices po ka na ku fetaulaki mo issue go ni pe na ku fatoka nga unfair ai no treaty e kulau so mea pe u pehe ke u ma o lo tolahi ke alu ke fa mau ke sia nge pe ko hai makatunga pe awea ke tunga wai ki tata iki pe ne fa matala I makate au pe ko hai hia he ko nga ko hai fa inga mea ke lava ke malu I he pure anga e ko kupta valu ya o ku totonu ai ko fare ko kupta valu totonu ke amanaki ai kakai e malu he pure anga e nau totonu e nau taina e nau koloa me nau moui pa ko uhinga e nau totonu tuku hawai he na kai mensin ko ya kana ko ngo ya upito e ku sehifo o ku
ko nau fai tau te kei pa ko alu ko ya hange taim tau pe solo ka pau nei tala mai he whaka mau hane mga tuunga pa te u te u kai eu pe kai eu to toka ngau ki ai ka ko ko ne etmiti mai nei kai ke ne fai e hono fatongia ke fai ene homo e ka ke ne asese tuunga o ki ai pa ne tokanga o apply a restraining order ika eu to pe ka pau na ma kai ke ma fero ngoi pe au hau pe au ia o hau tau pe he hau au ia o private ai immigration officer ke tuanga mo toa fa inga faka kau pe he ke uhinga ka ila eksio hoko mea ko ia ta ia ha fo tu ha palani ki ai ke hanga o taaki mai ai mea ai maka ngalo tuai pe ke hoko mea ko puna ke minista ia ta ko foi maka ena ke ngalo pe ia hanga he foi mea ko ia akai mai gitu Kolosia que le vai que pare mia o akai mai foi maka ia ta hai me tua gitu o hoko kato ai u mea ko ini ya o hoko u mea ko ni ke ne ako mo tau toka ngai ia ke solo o kai ko mea ko tutun fa mau anga o kai ko Jehova na dol ke nau whakarewelewa pe tai feu ia o pana ke whatonga hifo e weekend na ia tutun e whakamau anga na e feu ia pako feko no atu ko ke whamau tangi ta mai whamau tangi hala ho mo tau te amate fine iki wai ai gai fe unga whakamoni ai ko kuhinga ko ia ko kakulahi foki e tau iri fia pe e tau tala mai pe ko tutune ne whamau anga ko otai ne whamau anga pa tau iri fia pe ai o ku tala noa lahi gai kau filosofia socoletesimo mea blind obedience versus rational thinking critical thinking o kai ke lava o kai ke langa ha fonua ia blind obedience kai ke o ko fi mari pe solo e me gon hoko o ko tu yo wai pe o kai pe palani o ku toka me mua ai otua ke hala fononga fonua kai o tui ke tau o mai hala fononga fonua o whakangata ke engineer e tau ausia pe ko tau tai mausia ai go mego ko sio ko palapare mai ko he ahon la engineer la engineer ka ga ki fa mari ke hoko mai ne pure ko hange ko na uki fa o hake be ta u polokalama ne o ke fie mari be ko he ko ha be me tu kunga kwa u ke fononga ke tari be ko ke mate be ko ke he alu halalo to golo he fononga ko ya aka ko hinga foki aka ko me ngai me ke he ne o hake ai ko tala no ani ke commission na ko tau i fai hala ko isi ko akoe na avekia na hinga no fama lolo i whakataimi ko me minister ko hinga kono aveka na dol ke whahanga au ki ai na e kai ke kau i he whiri kabineti ko hinga ko tau tea ko na i whakahoka ko he pare mea malolo ke i lere pe whakatotolo ko ngahi keisi mahalo whitungo fulu pe whihana e ave he mopure anga ko ni ko osi ki he tukua ki ko ni komisiona ta e whaihala te bege mahino ha whainga mea e foi whakailo ko nau whai ko foi whakailo pe taha ai wahe ni maafe ko e panke pure ko e toi ngā kato he ta ua ko ni ute kia ha fu mea e mahino mai au ko e whatotolo i ko mea ko nuku tatala noa ki ai a ko e na e mea ke mahino te ki na finalize na toha a whainga mea a holo mui e ka polisi whawhisi mea ai me tare kita whatotolo foki na tolu ko kore ke na foki ke ka polisi ko inga e ke ato a kuia mahino pe ka te au ia mo ka kai whanua o kuia e palo parema i he komisiona ko ni i he koe ko siana ka ko tala no an ke foi nga we ko department ko komisiona tau e fai hala ka ko fehu ia tu amana ke frava ko fale area o ku ia ha mo fakau kau ki ai
me fale area na kwa ha whihala ki he taulao pa koe ha mea oku nehanga puketu ai mea. Hange penia ko oku taini fo pe ai komisiona ko ni koe kia tiki na ulau na toke ki u umahata. Pe ku iai beka ka ni foloka tiki lawe ke nau ki paiti hata he umea kotoa koni ku mo tuku ki ai. Ulahi au pita palapare mahi mea gana o ke whamatala mai. Pakoe tau palapare maku loloto. O si maua e tohi launga me he taha i kau ngā ue. I he ono launga i mai ai komisiona koe ni a talaketi. Okay. Ka koe u mea pe whuki nia solo kou. Tala noa e mahu inga koe ke ton hono fōtutu. Ai whanuani me he whare area. He ko pau ke rock demonstrate ai commitment mo willingness me whare area ke pure i le whanua. Kai toku malawa hoko u mea gona ke whatala noa mai amanake a kakai mai amanake na whio. Lolo tonga o ku kei i whakawhaha i pe mo whakapone pe mo siokita pe ai kau u whawhonga i mei whare area. Kei te hame na o stirea ka pate fo matu e na pe te kai ke hame ngau e fo na ka pau de kei whakahoho e ki pe whare. Ai ako ku sio mau inga ke tokanga whare ki he uio ko mai me ne afio. O kai ke aunga ai rea pe te mau ngau e mo ne afio. Te mau o whapapa ke ne afio. Kai ke aunga ai rea pe. Pau ke demonstrate mai a he mea whakahoko whatongia. Koe taupehe. Koe ui mai ne afio ke whakangata. Ono hu mai pe haka e whaitokona tapu e whanuan. Ui mai ne afio ke tapu e sāpate o taingata. Okay. Ui mai ne afio ke whaitotonu o tuke sio kita. Pea mau io kātoa gai, fuakawa kātoa gai, pea mamai matolo completely doing the opposite. Whaawa beha pateke tau mai, ai wakapuna, kau mea ea koe ni na involve he drugs, o ke o mai pea o fotu holo e ngai posisi ne whanua. Ai o ki au, o ku hange pe, hange ia ko he atu ko tohi ko nei whai ko he preanga whawhisi. O koe ia hao mawhai a koe ke pea koe tawataha. O sai vehe koe, o ki maa ngea he mea koe nuk whai. Ono risi kai ene ilo ki ai aki tola taha. Ono... Okay. O lahi mea e so. O kai ke utui ke tau o ke he mui vai, ke paipa vai, o when ke whakamaa mea vai. Koe mata vai. Koe tanke vai. Ta tawe pepe ko whewhe i tu e tuwha ki ai e ke uri pe vai pe kei tau rati tō. Ana kou ke pe mai dysfunctional o institution koe dysfunctional institution o no inga pe he dysfunctional me wharearea. Taha ia mea te o kou sio o mahino ka au he fwoi mga whaagoe ni. Ai mahu inga wharearea. Ke nā ura ki hanga o establish mai, demonstrate mai. Ai mea toton ke whaihe kakai. Mi hono institutionalize mo hono whakahoko, ai ngahi function apply ai lao ke tatau. Ngahi mea pe lahi au pito pe u mea ia. Koe te oa pia e whakakau kone. Ai lahi koe mea koe whai. Koe hopo koni, koe hopo bribery, o koe tutuni koe au pehe o tai whakalao o hoko,
ko e whafofonga o niwa, i he ahua noa Novema, wafe wanima. Ai ko ni tu tala mai tai whalao. Ai ko katoa e o mea, ne whakahoko he waha taimi koe, i he ne whakaukau koe whafofonga i tai whalao. Koe whihu i lewa aku. Me he aho koe nei huai ki wharea rea, ke aho koe nei tutun mai whakamau. Ne o simau e ngahi wahenga. Koe whihu koe aku. Koe hae mea a wharea rea, koe hae mea a lao kune whai, ne hentole mea koe a. Tene totong whakafoki, ke kamataanga o e ne tai whakalao, pe tuku ai pe. Whihu i ua. Aho koe o ange e ne stay. Me heni ke he aho koe koe talai tutuni. Ka pau e ose whamautangi pe a. Tala mai whamautangi kei halaia pe. Harea mea hoko ke ne wahe koe me he aho koe koe na tari ke stay. O au ke aho koe oku terminating permanently ai. Ko poini foke o no foi he tuku hau e kakai. Pe o ku whaka poto ai whaka kau a wharearea ki ngahi ki hono hentolo tuku hau e kakai. Solo nei taha pe mea na uhua iau ki wharearea. Na alo kore ke wahenga tangata fitu. A bau mohuloto ke pure i rei ho mo tuku hau. Ta mo mai ho mo wharalaga. O kau e nia ngahi mea ko whihui. Pe taimi o nau whakakaukai o nau tolu ki he nau hupe ki wharearea. Ta hoko rewa tuku hau e kakai ko koloa ia e nau kui. E ko kui nga ke nau whai te riha. Kai ke aha accountability. Kai ke aha ke discipline. Ke te responsible. He koe lao koe whiri ko mahino ia right from the beginning. Ko ho whakaukau ke mau e lao koe ia. Ka ke huai ki wharearea. Hange koe mea koe ni o tufa. Mea koe ana o malanga i tātua lahi ne ene kovi kai whaipe. Koe sia koe koe ke keis koe matu koe tonta pua koe bribery. Koe tonta pua koe ova ene whamore. He mea ne kai ke whakaukau ia o ku kau ia he mea koe ia. Pako tui pehe mo au. He aiwa nau whatara noa ko pehe. Ka pau ko tau misinare pia he ki siasi koe ni. Ke tāu. Wa koe foi tau whiri ni pau te alu pia donate koe misinare. O koe ke lau ia koe ku campaign spending. Ke au pito. Ai koe te campaign ka pau o vale pia ko tok donate au ia. He foi tau pia koe ni. Ai ko sio ka pau na lava pe he loia pa mo o demonstrate. Ai foi whakaukau ko ne ai pe ha polokala mata olunga ai suria na ko ai o ko ai pe ko ha no mahu inga ko ke relevant dia. Kana ai tokoni, na ai donation he ngai tau ko ya. E lava le vai ke ne hanga o to. Ka ko palpare ma fokia he ni he foi anga maheni ko ia. Kai fo ke aha me e ke whakamau ke ne hanga o whakamoni. Hanga rewa he whakamau ia lau e foi donation ko ia koe konga ia ene campaigni. O kai koe bribery, koe konga ia ene campaign spending. Ka koe taimwa nei o mai ke ne form fitu o si tikrea e taha mano no afe kai ke kaua e foi sponsor. Ai ka pai o mai ai foi sponsor ko hi wafe po ko taha mano tāna ki mai ke ne overewa. Ai ko hinga ia koe nei ansiti ai. He koe foi ki kupu koe nei wha ilo e tonga tapua. O kai ke tutu ni he lao ka ke mou ai pa ansiti koe. O anga he lao ia he kupu si o no. Ki he discretion ai whakamau. Ka pau pehe he whakamau o ku serious ai atakai o i keisi. Pei he ne discretion ana ia ke ne anga o ansiti. Ka koe moe koe ki he ova e te spending i pe koe kai ki te mui ki he form fitu.
Moi kai ke te disclose kakato o e te u mea, e te u whakamore. If proven, ko e moua panga e tahamano, o te kai te lahi tahamano. Aia pa toki kupu hoko ke heia, kupu ke heia, o une tok tala mai e ka pau whakaukau e whakamau. E ne opinion e whakamau o ku siuria se keisi. Pea ko e mea ia ana kene petene unseat peikai. Maria pito ai whatanoa pak mahino pito ai whatanoa ta whahoko e whiawhini. Nga ko ta taimi e piveni, te watu peka pau kwa ha te e mek te ke loto ke whama opo ke. Kon ta toki hoko tu pe leo le whare area ka ta toki kume tu pe hangai whainga maari ai i he ngahi wike kon ka hoko mai ka au. Ko e solo, mahalo ko ia pe. O hanga lau lahi pe u mea eu. Fihia e ku whakaukau he u mea kone hoko. Ka ko tui e mau pe ta whainga maari he ui ka au. Ai anga unfold mai u mea kone he ko roto ke u lava ke u sio pe wanga whewhe hono hen tolo. Ai fufo i ongo fo i kau pe au kone. Kau pe au kone kai ke te kei ke hufi kone ai whare mei teki. Pe mo fo i kau pe au kone o pune disrupt ai kabineti. O roto ke u lava sio ke o dimension kone ke mea kone ACC. O kai ke o tui to ton ke tau hoha. O tui te tau unfold mai pe o mea kone. Ko i keisi kone hange ko e launga mai kone ke atala ke ti mo ne involvement e o mea kone. O ko ongo e pere pere ngesi pa to ton ke ave hanga ton ke ne afio. Na ia i pe ko manaki te o lava whata noa ke peniska lau ni. Kau whaku mai whukau ko tui whakare o e pakai ke uto e o tari ke hifo i whupeke o no uluka lalaka. Kau toki lava o whakata noa me. Kako u mea ku lotonga whaipe ngā ue ke tāna ke u mea koea. Nā lava o hake. Ko mea ko usio ko mea katoa e whoiawa ko ni relevant e mea katoa solo. Ono o hake ha taiwhie maari pe ko ha corruption, pe ko ha misuse of power. Pe ko haha no hinga, he ko timing tala no e ono whakapoto o e allocate mea koe patseti. A pāngai, tuhau e kakai. Pea neongo koe mei koe vaiua e patseti o mai mei muri. E ngahi partners. Kau ku mahu inga ke iai e leo a whare area. E anga hano allocate. Koe tuu koe koni sudone koe mea e tuu ni e whare, koe mea e whahe kau minister. Lahi au pite umea ke whakamau popo. O kou manawa sii, he whainga mindseti kone ai langa. Kai ke whakamau popo ate ai receipt. O kou manawa sii au pita he tū kone. O kou amanaki pe e lava whare area whakapoto e whoi. E kou ngahe na natula kehe e tō wholofola no whaava. Koe whare area mo e kore mai ni awhio. Hange ka teo na ni ngau e ko whatokanga. Ka tatoki whoki ange o sio ge. Hange ka teo na ni ngau e ko whairea. Ko o ati pe mea koe ni koe whakatokanga. Pane tala noa mai rewa. I he whaihala mo e whaitotonu. Ai ko sio o mahu inga ke tau sio kia he ukaha u mo e hoko atu. I he whaitaimi koe ni pako whiawhia ano mai wawe patseti. Ke whai ngā ue ki ai ulahi. Koe ngai whai tau koe na uhua i whare area nei. Whatahamhampe. Na mau wheta kai holo ai pe kau whaurere i pe whoki e ko ngau. E kou sio koe i whare area ulahi ange tae mau si ai. Ki e mau inga e patseti ke whonua. Ai koe whakalongolongo pe he matawhopo hiki nima.
imagine ko anga imagine ka ba na ke uya ya uya ba be e wa tata ko hala na me fa ye ko ye ko ya te talo ku hu me wa fe wa tolu ke wanga o tola he ka fo nga na minister da mi na te pe fa no na discuss e me ko e de na ure ai o kula he me ki fai e solo o si ongo i be no mafa tuki ka ko lo tola he be anyway solo malo ma fa nga mari e ko pau pe ke ta to le pe ta hu ka u ne ongo ku o le ai fare ale Malo pito piveni, malo atu he whainga maari e koeni, lava o whahoko ai polokalama he whewhini, pea mo e tala manua atu he te teo e whare area e kau, o whatu, pea mo e ngāu e whahoko me i tongana, kata toki sio pe whainga maari e lere homo e whare area. Malo solo o whatu. Ia. Whamalo atu kainga i he lava koe ke mo kau mai he tau polokalama koe he whewhini, pea mo e FATUFONUA fo'ou, pea mo e whafonga koe ia, tong tak fitu Paula Piveni Piukala pe aku whamalo la het ke tiki mo tolu o mo kei ahia mai au tau pale parendi o whanongo e tau polokalama whamalo la atu ki he te mo tolu kotoa pe ku mo wha meili mai o mai a whanki whehu i ke lava o whamahino atu i he polokalama ka ku kei lahi pe ngai whehu i ka koe tau mantu ka tau taimi pe pure ka koe ka neongoi o ku e pe taimi te mapolokala mai ma o ku fou a te talanoa o whehu i pe lava ke abe ia ki ai ke ngā ke ua e lotonga tau talanoa ha ka veinga ku tau afe kiki ka veinga i e taha fu mama o abitu tau mimi talanoa alo pe ke o fiofiholo i he ngai ka veinga koni o ku whai atu ai whatalanoa whamalola he atu poki ki he tiki mo tolu kotoa pe ku mo whatakoni mai i he tau kau sponsor, tau te whito ki he tau kau taha koe ko e South Pacific Loans, pa malo atu ki a Stalik Tupo, pia mo e pehe foki ki he tale kita koe, o e South Pacific Loans, o tu koe i loto manukau, i he Cavendish Drive, i ka uoua, whia mau no, pia whia mau hapaanga whawawave, ki whainga tā ia whapaanga, koe loto ke kumi haki tokoni whapaanga, ke ne, ka ke i koe he taimi momoko koe ni, o ku teima te kauta finance o ku tawanga maheni ai ko nia ki tau tolu ka kai me Pasifiki pe mo ka kai tonga ka ko South Pacific Loans ma te idea was tale ki tupo mo ne timi ngā we pe mi he office ke na utari mo ngā we ke te koe ka pau ku ka ia ha taimi ke aluki ai tai pe noa walungi au walu hiwa walu pe ai toko ni atu e ka ta pe ko hu pe ko na website tap .splnz.co.nz ko e kauta haia a Stalik Tupo pea mo e South Pacific Loans ke kinga tai ke i whaafi et peki mo tolu ka inga ki hatau wharikosi Francis Tikats i loto nuka lofa ke mo wafi atu ai ke kosi ai homo ulosi mau e kau ngā we ai te nau lava tokoni i koe kau ke whima o ke kosi ko he VIP o ku atape ke puka hupe ke mau pes Facebooka Francis Tikats tonga peko huke website tap.francistikats.com o ku iai pe ki link ai ke click pe te ke lava lewa o puka hanga tonu pe ho kosi ke toki alat peko taimi ku o si tukuma wahe mai se ama au ke kosi ai ho ulu ko e taha whako tau whare wala ai page facing store ta whaaki peko e Francis Tikats hanga ko ia ke tau mo e pea building o whai e gata tongi uhila mga whaa ko ki market di. Ai ko Francis Tick ko e page facing store o tu pe ta whaa ki moia me ta whaa ki ko na ki tuntun papa ki upe ko ia i he mga whaa ko ia o e tau mo e pea building te ke lava o maua e hawhahinga wala pe kuna wasi mati teu ke tokoni atu ki ate ko e hawhahinga wala pe. Ko e ongongo lele whuketaha ke ti mo tolu ko ia i Nusilani tau kainga tonga, kau ki ai ha o ngā ue wari ha o whahinga whare ke whakatau atu, pe koe wari ke whakaofa, koe ngā ke maa, mo i lele ke whamiri, o ku te lape whetu taki mai ke whika telefoni, noa
ua taha ua noa nima, noa ono noa fitu, te maulava, mau timi wari, ke mau ngā ue atu o whahau koe wari ka maau, mahu inga mato aki maa au pito pe ke te koe. Oku whia mau e toko taha ngā ue, ke ngā ue a pongpongi, i he ngā ue leipa pe, i he wheitu ko Druli South, ka pau kuke whia mau ngā ue koe ia, ke kamatai a pongpongi, i he fitu pongpongi, koe ngā ue leipa pe, koe civil leipa, pa ke whetu taki mai pe ke whiga telefoni pe tatau pe, noa wata, ua noa nima, noa ono, noa fitu, noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, ka hiri polokalama ku tamate at koe polokalama, a tāpe ke telefoni mai, ko whea maa tokota, ke alofai ki ngā ue ko ia, hu he ngā ue ko ia, ai koe ngā ue leipa pe i Truly, koloa pe ke sino maalohi, pe ke lava i haki sa avolo, ke tada i haka ki me kere kere, ke unga ue koe whetu kau lahi whai pe ngai misini, ka ku lahi pe ngai mangahi ngā ue, o ku lava ke whai e o tau ka inga, kuai pe mo e kau ngā ue, kuna ngā ue i ta whaki ko ia, i he saiti koe ni, ka ku ka pau ke whia mau, pe ke whetu taki mai, koe mea e ua ko loto ke wahua to he tau tua ki e whia fini, ka ku iai hao api, ku ke loto ke vari, pe koe pe koe teki, pe koe funga whare, koe ato, pe ko loto hoi whare, pe ko tua, whetu taki mai, lava e mau kau vari, o na wau atu ki te koe, o vari ho whare ke kanga ka lau koe mea koe kovi pe, kai ke mau pe nau vari, o te ke tokan ki ai, koe, sika pe ke mau review koe he kukolo, te ke lapo sio ai, koe ngā welelei apito, me ka fia ka pālangi, me ka kai kotoa pe, ko maua o te timi ka nau tolo, o whahau koe nau wari fia lahi o nau tolo, i he wali lelei koe whai e he timi, whai whika o tala pia mo e fin, pia pe ke toenga koe te timi, o ku tua ki atu e nau wari ka ting mo tolo, ke mou lawa whetu taki mai, ka ke fia mau, ke whetu taki mai, peko o tae haki pe ke whika ofisi, ua whawalu ni mawha. Noa hiwa, ua whawalu ni mawha, ke lawa ke nau rekoti, ka maua o madolo, o whai mo whahoko fo i ngāwe ko ia, ke fia. Pea koe tokotaha ngāwe pe nā ku atu, ke fia mau ke ngāwe a pongpongi, pea ke whetu taki mai, ke alu ko whai ngāwe reipa ia, ke alohu he timi ko ia, he mau timi ko ia, i tuluri o ku whai ai whai ngāwe ko ia. Koe toa sipe i he tau tuaki, koe tuaki pe maka ko ia whamanatu a tesi i loto Brisbane, ka pau kuke whia mao, ke whotu ha maka i ho ofa anga kone mamao atu, koe tamaena, telefoni a te whika koe na, o si madedeu, mone kautaha ki nau lawa, o whakakato, pea ku kaikotoki maka pena e aika koe, ke wakaya peke u ata koe na lahi ngahi mala e kona o si hanga o kofu ia ke maka mapere ke nau si mohe fia pe ai o taritari ai. Ia aho te ke toki ola atu mo whetau laki ki ai. Koe ngatai tau polokalama i he whiawhini, mai whatau wange na e ongolere e pe polokalama, koe whamore more atu ka tiki motolu, ka pau e hataha kue sia he tau polokalama o ku koe whamore more atu ki ati koe. Ka mo mea, o whake mo maa hoa pouri lelei, mo ha wike tōnga whaasinga wike, tau toki whilongo aki i he polokalama ka hoko mai. Ka mo mea.